Budi lepo pozdravljen internet, tukaj imate v filmu Tako in drugače, dobrodošli v silvestrskem videu 2020-2021. Ja, nekoliko drugače kot do sedaj oziroma ponavadi, video so otvorili moji prijatelji, kolegi ali pa ljudje, ki me tako in drugače navdihujejo z svojimi voščili. Zdaj pa je napočil trenutek tradicionalnega odštevanja v novo leto, v leto 2021. To pa bomo letos prepustili posebnemu oziroma častnemu gostu. Kako smo ga izbrali? V bistvu sem na strani vprašal po predlogih, ker konkretnih predlogov ni bilo, sem se, glej ga zlomka, odločil, da povabim nekoga, ki bi veliko pomenil oziroma katerega soudostojevanje pri videu bi veliko pomenilo o meni. Zato lahko v zadju že ves čas med mojo naracijo spremljate ustvarjanje kanadske igralke Jordan Todesy, ki je najbolj poznana po vlogi Adama Torresa v seriji Degrassi. Lik velja za prvi transgender lik v bilo kateri mladinski TV seriji. Za njegovo upodobitev pa je bila nagrajena tudi z Gemini Awards, ki velja v bistvu za nekakšno kanadsko različico Emmyja oziroma Zlatega globusa, torej se podeljuje tako na področju televizije, kot tudi na področju filma. Jordan oziroma Jordi, kot jo kličejo prijatelji in kot jo z njenim dovoljenjem lahko danes kličemo tudi mi, je po Degrassiju zaigrala v seriji Between, ki jo lahko najdete na Netflixu, in govori o mestecu, v katerem je zaradi misteriozne bolezni pomrlo vso prebivalstvo starejše od 22. leta in tako posledično spremljamo vso prebivalstvo mlajše od 22. leta, ki pa se nahaja pod karanteno, ki jim jo je odredila vlada. Iz njene bogate kariere bi rad izpostavil še 2 celovečerca, in sicer He Never Died. Gre za komično fantazijsko dramo, ki je bila nominirana kar za 2 nagradi na znamenitih nagradah hororja in fantazija Fangoria Chainsaw Awards. In na drugi strani Region, to je pa film o 2 prijateljicah, katerih prijateljstvo se začne krhati, ko ena izmed njo postane nasilnik oziroma tako imenovani bully, druga pa žrtev. Morda pa je kdo od vas povsem nevede ujel tudi v Hudsonu in Rexu, ki ga lahko spremljate na Divi, gre pa v bistvu za modernizirano različico kultnega komisarja Rexa, saj je v eni izmed epizod zaigrala glavno vlogo. Tako, predstavitev današnje posebne gostje je za nami, upam, da ste ji dobro prisluhnili, kajti v opisu videa boste lahko našli navodila, kako z informacijami iz predstavitve osvojiti nagrado, in sicer nagrada je avtogram 3-kratne nominiranke za in 1-kratne dobitnice Oskarja Julianne Moore. Opa, dame in gospodje, ljudje in ljudine, dodetke in dudi ter modelke in modeli. Zdaj pa je že skrajni čas, da besedo predam naši častni gosti. Mislim, da se nam celo že malenkost mudi. Pejmo torej odštevati v 2021. Jordi, prosim. Now, she left us with the biggest cliffhanger of this season so far. Adam crashed into a tree from texting and driving. Here she is, Jordan Todesy! Hello everybody from the Facebook page of Matthew About Film, one way or another. I'm Jordan Todesy. I'm an actress, best known for the role of Adam Torres in Degrassi and Lizzie McDonald on Life with Derek. Obviously, I'm super passionate about films and creating TV shows, movies, the whole industry, and it really means a lot that you guys support Matthew and his page, as well as support the industry that I love so dearly. I'm super honored I get to count in the new year with you guys. Let's ring in 2021. Without further ado, let's count it down. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year!
Sending you the best wishes for the new year, 2021. 2020 was a crazy year for all of us. It threw a lot of curveballs at us. So let's hope that 2021 is a little bit more normal and filled with lots of love, light. May it be joyous, may it be prosperous, and may it be spent with the people you love. Mwah. Sending you so much love, so much light. Thank you guys so much. Happy New Year.